Uba Jason Maulong ulat hepker tengkum ki kirtong ke NPP menta ka laiterik urempang arhajar arhulai hanong po na kabenta ka election MLA ka banlong ha ka arhunyau terik urempang arhajar arhulai. Uba Jason unyakun na umsning constituency. Badbabina sakhi kala compare badla don kata ka cinkala hati binta ki boper dengan iba aka jintre jonga hati ki sedang ke belayat ka train indai tan ba jesen ga sai bro away na khamtam ki MLA jo ni ka jila ni yo ban tre matang lai sedam ni aslam kinti dengan try baro pagi dan ingat pam ya kan ni ka lai sedam ga try ka lai apa sang bale khamtam ki kita linti ki sinkin surok tiba ki pho sedam mo bat pegba kilang nur di kalai dang kan ke sarkar bai lam kuat tak itu di salah betul tapi kam development bar ngange rupa kata ke jintri donga kini laislam kamput tang kini mentau tamudak kini bangayat serum senen ayat islam na kedua ini orang ba repair kinam don kata ke jinsanya lemar ngilak pi dak kam kata Agak bangan nang beteng nomor kinang pun kita. Nang kita kirang tiwi-tiwi nang ikut ni tiwi dan ni orang bah kajing duna ke bawah dengan Islam. Nama kadang posisi ba syak Islam hadu kata-kata nadu kuat ke bawah Islam. Dengan nget berdebat ba dengan ai kita kajing pesan nget kam dengan sendran kan dia inti pemerintah baik ke jitu jomti berkata sa ingin yo berbendar ingin yo bersih. Jauh ke bawah samsem pila syakri, license kurang hari mesin or hindan jauh kam COVID-19. Hadin menta kalau kau ini semua itu, akan ada election ke bawah kami dia. Tapi ia mat ke bawah santam ke bawah pipa bandek bawah orang yang itu lah mesin itu. Tak, nganten ngai itu. Kalau ni kong hak kembal ke bawah mau hina duk mana lomba kesurang, budlom, jom ayok kuat, budlom. Mo jom kita tak kita peru dengan ngai bah dari pai kemat nadu ke kesurang dan mulai dengan orang adin artisan lagi Islam. Kadin nadu juga pot cuma makan. Kadin artisan Islam ni saya apa mentar atau surok lagi terakhir. Setang atuk ni tayo ada ketemu surok. Kajing sok kadin jom dipat ba. Kajing anglu jom dipat ba kalau urlong pun ni. Dengan ngai ba umdi takkan ikut surok. Kiwe di surok tiba nak kan ika bailam kat NPP tiba undu na iki lupu plot surok. Jadi minta jom dipat ba kena kiwe ikut sesi. Mam temde tang kata pakai iba kani ka sarkar mata buat dia. Layo menteri di subsenter syati si kendong stok sama ulang. Beti pai kemat nam tapi di bawah kan itu. Mah dan itu sarkar dalam dak NPP nak kemat. Barkan jurung jangaru kade beti kita ki mati kita. Sama sama ini sekali ke NPP pakai iba kalau pro people. Pakai yat si peta kasutut si kendong kam peta. Lihat kita tentang ba. Barang na pipet ha. Kalala menteri du hang ni apa usul konstitusi kalau ba PP dia begitu. Alayo banwanra away ko hostel kumba kintai close kintai to alpo the tribal girl hostel lawan